kutava mu rugo, kutajya gusenga, kwirinda gusohoka bitari ngombwa. Iyo bivuze muri iyi minsi buri wese atayumva icyo usobanura. Muri rusange ibi bihe turabisangiye. Isi yose iri mu cyiswe lockdown. Imvano nta yindi uretse COVID-19. Bahaye ikaze. Uyu munsi turaganira ku kiganiro kirambuye uburyo COVID yagiye isakara naho kuri ubu ngubu bigeze. Ubu ngubu turi ku itariki 16 Gicurasi 2020. Bahaye ikaze uwo muri kumwe mu kiganiro ni Hobby. Ibi biganiro byose mubikurikirana bigunyuze kuri channel ya Pasia 250. Watarakora subscribe, ndagushishikariza gukora subscribe ubundi tukajya tubana mu biganiro byose dukora. Mu myaka 30 ishize umubare w'indwara z'ibyorezo zandura ziterwa na virusi zikwirakwira ku buryo bworoshye nka COVID-19 zariyongereye ku isi. Amamiliyoni y'abantu umunsi ku wundi arapfa. Iyi ndwara aho ibera agatangaza niyo ya mbere itumye abantu baguma mu nzu ukwezi kose badasohoka. Ibi kandi bikaba biterekeye ku gihugu kimwe ahubwo bikaba ku isi muri rusange. Impamvu nta yindi ni uko iyi ndwara yandura ku buryo bworoshye. Ku isi hose turi miliyari 7.7. Nubwo nta na kimwe cya kabiri irafata, ariko iyi ndwara iteye ikibazo isi muri rusange. Byavuye ku Bushinwa gusa, dore ko iyi ndwara yahereye mu gace k'ubu Bushinwa, aho ni mu mujyi wa Wuhan. Indwara ya COVID-19 isa nk'iyandura ivuye ku muntu umwe ijya ku wundi, yandurira mu matembabuzi. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda idushishikariza gukaraba intoki buri gihe kandi tukambara udupfukamunwa, tukirinda ingendo za hato na hato. Iyi ndwara bwa mbere muri Afurika yagezemo tariki ya 25 Gashyantare 2020 muri Algeria. Bitarenze ukwezi kumwe iyi virusi yari imaze gusakara mu bihugu 30, ariko ubu ngubu tuvugana ku itariki 16 Gicurasi 2020 iyi ndwara imaze kugera mu bihugu byose bya Afurika. Iki ni ikibazo gikomeye. Igihugu yagezemo bwa nyuma muri Afurika ni ibirwa bya Comore tariki 30 Gicurasi 2020. Ibyatangiye ari iby'Ubushinwa ubu birareba isi muri rusange. Ubutaliyani bwigeze kuza ku mwanya wa mbere ku buryo bwapfushaga abantu ibihumbi. Ibi byateye ikibazo isi muri rusange. Ubutaliyani buratakamba. Igihugu nka Amerika ntacyo cyari cyitayeho muri iyo minsi. Byari bisanzwe kuri Perezida Donald Trump akomeje kuyitirira Ubushinwa. Imbwirwaruhame zose yatangaga ntiyabura kuvuga ko iyi ari virusi y'Ubushinwa. Ariko aho igihugu kigeze muri aka kanya murabizi. Ku mugabane wa Afurika umuntu wa mbere wazize iki cyorezo yagaragaye muri Sudani, umugabo w'imyaka 50. Icyo gihe ibihugu 19 ku mugabane nibyo byari bimaze gukwirakwiramo iki cyorezo. Afurika muri rusange ntabwo yari yakabonye neza iby'iki cyorezo, ntabwo cyari cyakagezemo neza. Mu gihe isi yose muri rusange hari yamaze kwandura 650, Ubutaliyani bwonyine bwari bumaze gupfusha abantu ibihumbi 10. Papa nawe yarahangayikishijwe no kubona iki cyorezo kibasiye igihugu abamo. Nyamara Ubushinwa iyi virusi yaherereyemo bwari butangiye kugenda butuza gake gake. Mu gihe gito tariki ya 23 Mutarama 2020 Ubushinwa bwari bumaze kutaboneka ku rutonde rw'ibihugu 10 bifite abarwayi benshi. Bwari bwagiye inyuma cyane bitewe nuko bwakoresheje ingamba zose zishoboka mu kukirwanya. Igihugu cyari ku mwanya wa mbere bwari Ubutaliyani, na Amerika ubu ngubu iri ku mwanya wa mbere icyo gihe yari ku mwanya wa 7. Ibihugu byigeze kuza ku mwanya wa mbere mu kugira abantu benshi bafite iki cyorezo harimo Thailand, Japan, Korea. Ubutaliyani icyo gihe bwari bufite abarwayi 11,301. Uko imigabane yari igiye ikurikiranwa mu kugira abantu benshi, Aziya yari ku mwanya wa mbere, Afurika iri ku mwanya wa 2, Europe iri ku mwanya wa 3, Amerika iri ku mwanya wa 4, Oceania iri ku mwanya wa 5. Iki cyorezo cyatumye ibihugu byinshi bihomba amamiliyari
aha nawe wabyiyumvisha bitewe n'uko iyo myanya yose cyangwa se icyo gihe tumaze turi mu nzu, ibihugu biba biri kwigiza amafaranga menshi mu masanduku, aha binyuze mu misoro ndetse n'ibindi bikorwa remezo. Kandi kuba Amerika yaba ku mwanya wa mbere byatangaje abantu benshi cyane. Ibi bikaba byaratewe no kutita ku bintu kwa hato na hato kwa Donald Trump yirengagiza ibi bintu. Ubushinwa bwari ku mwanya wa mbere bufite abarwayi 31,161 bumaze gupfisha abarwayi 636. Ubuyapani bwari ku mwanya wa kabiri bufite abarwayi 86. Singapore yari ku mwanya wa gatatu ifite abarwayi 33. Amerika ubwo biri ku mwanya wa mbere yari ku mwanya wa 12 ku isi muri rusange. Urumva ko Ubushinwa bwari mu bihe bibi kandi bikomeye. Kuki izi saha Amerika yari ifite abarwayi benshi n'abapfa benshi? Dore ko izi saha tuvugana ku itariki ya 16 Gicurasi 2020 Amerika yari ifite abarwayi 1,484,579. Abamaze gupfa muri Amerika kuri iyo tariki bari 88,523. U Rwanda muri East Africa nta murwayi rurapfusha. Ibi bigaragaza ingamba zishikamye kandi zifite imbaraga Minisiteri y'Ubuzima yafashe. Natwe nk'Abanyarwanda dukwiye gukomeza gukurikiza izi ngamba kugira ngo dukomeze dukumire iki cyorezo twese hamwe. Isi yose muri rusange abanduye ku itariki ya 16 Gicurasi 2020 babarirwa muri 4,652,389. Abamaze gupfa ni 309,085. Abamaze gukira ni 1,773,596. Amerika y'ubwayo ifite abarwayi 1,484,579. Bimaze gupfisha ni 88,085. Abamaze gukira muri Amerika ni 327,751. Igihugu gikurikira Amerika ni Espagne, ariko Amerika irarusha Espagne 1,200,000 byose. Espagne ifite 274,367. Abo nabafite iki kibazo cya COVID. Abamaze gupfa muri Espagne ni 27,459. Abamaze gukira muri Espagne ni 88,967. Ubushinwa bwahereyemo iki cyorezo kandi bwari buzahaye cyane, buri ku mwanya wa 13. Bukaba bufite abarwayi 82,941. Amaze gupfa mu Bushinwa ni 4,633. Abakize mu Bushinwa ni 78,219. Ibi bigaragaza ingamba zidasanzwe Ubushinwa bwafashe muri East Africa. Dore uko ibihugu bigiye bikurikirana muko byagiye byanduza abarwayi benshi. Igihugu kiri ku mwanya wa mbere ni Kenya. Nka Kenya muri Afurika y'Iburasirazuba ni ifite abarwayi benshi, ikaba iri ku mwanya w'110 ku rutonde rusange rw'isi, ikaba ifite abarwayi 81. Tanzania ikaza ku mwanya wa kabiri, ikaba ifite abarwayi 509. Ku rutonde rw'isi iri ku mwanya w'124. U Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu, ukaba rufite abarwayi 286. Rukaza ku mwanya w'141 ku rutonde rusange rw'isi. Ubuganda nibwo buri ku mwanya wa 4, bukaba bufite abarwayi 203. Bukaza ku mwanya w'148. Mu Rwanda abamaze gukira ni 126. Abakirwaye ni 110. U Rwanda nta murwayi rurapfisha. Ibi bigaragaza ingamba zikomeye kandi n'ingamba nziza Minisiteri y'Ubuzima igenda idufatira. Twese hamwe dufatanye mu guhashya iki cyorezo. Dukurikiza ingamba za Minisiteri y'Ubuzima, dukaraba intoki buri mwanya, twambara udupfukamunwa, kwirinda ingendo za hato na hato. Twese hamwe turwanye iki cyorezo. Ndabashimiye. Ibiganiro byose mubikurikirana binyuze kuri channel ya Passia 250.
hari icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira, cyangwa hari icyo wifuza ko twakuganizaho nabwo watwandikira. uwo mwari kumwe mu kiganiro ni Hobby. Ndabashimiye, nimugire ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka.